Ranungki yung may tumarapo kumuha ng lalosiyama tanin no ako. Saba umbala takwa si Piro ke tayo tama rombongan. Na staro na bubukada nina kumuha yato tanggasuro buat na bisitiruan sola pong Victor. Na bukada nina protokol kumuha yato ada idete den kandiada na may patanday sa lanasan kumuha yat ikakangkin o ketua lembaga adat inde tumbadatu jadi yato kandiada na tumbadatu yang tu tondang na ruang na sapyak jadi kutole payat atau dibahas sangat ina kira nolyo to marapu kumuha ng lalaki marombongan. Jadi kumu perampo na aming kuy kumuha tebangan kaki lamyangga rekan tasyangga bayan na tayo miyangga kan mino kalau tama ko tayo kinabasa sa namin lete ito kung tegas ka na kita sa lanasan kumuha yan na tayo nilalong marambungan kung tayo kinabasa sa namin. Jadi judulnya sedikit aneh ya, namanya Untung Konia Lolekokna, artinya layatan hari belakang ya. Jadi kita mengingat dan mengenang ya toh kita rapu tolong bersama panalo dong kalau kita tak ada jadi maka bisa ada pirang-pirang lambak bang oke tentu lah jadi keluarga datang di sini ya bisa di Banasangwa minta main di semua karena mengenang masa hidupnya Nenek Minda. Apa mungkin deh so Chris? Halo, ya. Oke. Kita nanti kasih bintang. Oke, kasih bintang. Adakah bintang kamu, Chris? Kasih bintang. Tidak ada. Tidak ada. Kasih bintang. Is this the first procession of guests? Ya, first guest procession ya. Ini boleh sudah bisa bahasa Toraja? Ya bisa. Bisa Narko bahasa Misra Toraja ya. atau sini-sini? Sidiki. Oh, oke. Sidi-sidi. Buddha bahasa Toraja. Mamelada. Nah, Mamelada Buddha. Bukan sini. Buddha bahasa Toraja. Ya, harus. Harus ya. Harus ada masa Toraya. Dia mau teh tarang pakabanuan nah nenek Edio mau teh kadulu ada nah to dulu di foto dulu sia nenek siala bilang ini bulan ini deh kargo bulan ni lalu sukan do demi nalam di ngopi tambah na puang piung di na tutumam para tadi gente moto museumik na tolong lo pas arongan umpeng garonto alugo pas salitan lang sangka anatong bibanoa ia mapulay marasan di rondo ng bulo di tete malaan lantal loto demo ia mabanang asiran na pandan na balaan na anna limbong atong maasanda malotong tasigi ito mahara di bolong malaram pula untong konne allo leto anaun ne sungi kulla asumulena apala ko kuha lo bangan
Pakapangkula mekatabe rokoriwan malabi nang gato di poparande na tondo. Todi potang dan na pangaleon di gente pe kambiran pe kaindoran makalima anang kula mesiman lakotimban tingayo malabi nang gato mangka di dulu dekken topura di turota batoran toma parenta panggantianannya randu domai malu malanda selan tetondok. Pakapangkula mesiman lako ulo malabi inangga to Syria inde alu nati bambangi inde dawa nene unti bambangi penggarun toi aluna kasaranian alu masih pindan sangka amaba sebana tulangan na sio tinggi temai toran pastor Pakapa nalindo dukasan nalindo na temay turuan pendeta makalima na jomay pira uluan na gulungan. Pakapa kukuha tabi tangku pasalianan na arinding siman tangku paleko na manang abanoa lako ang gemi teto rampo tongkon makalima mi teto tutun maaway mata rampon tongkon ni allo leko anate daw nene unne sungi kulla asumulena te daw maadani digente to syongina tolollo pas sarongan na tulindo mosandalindo na tongkon pantarisan mala abinang gato tiumba alili na para manitallong pinanian dullo ka para manitampunan makalima na to dullo ko dili na rindi daw nibu saban kuwa tiumba para madiliatumi makalima na lindo dukasan dalindo na to dullo para madiginte tali araraan na suling impuan na para madibebo lindo duka sandalindo na to tiumba babangan na paday may pada madilabo makalima na lindo sandalindo na tengkon pantarisan malabi nang gato tiumba alili na bas setangan na pada madisang ngalla tiumba pada madi makula dullo ka pada madi tongko pakapanalindo duka sandalindo nang gato tiumba ato daya palisubulan na tamuan tau da maririn na tamlo tananan pasa tiumba aparang dirante pao pakapanatong kondo ka pantarisan malabi nang gato tiumba lili na padang adilu tiumba padang adi palopo dullo ka padang adi lamasi makalima na to tiumba angga to na malatas ki tiumba padang di Timika dullo ka padang di Merau Kiondo padang di Papua lindo ka sandalindo nang gato tiumba padang di Palu Pakapa gato tiumba palisuan bulan nan santara tiumba padang di Jakarta makalima nangga salurara saluku tangke kanan tangke kiri tiumba ilam maite dan naradondok dondok ilam maite lisun na pangaliom ilam maite padang di balik bokko na ibin dan rambu apin natunan nang sangka roto royan na indi alugodi rundunan bulo sangka di tete mala ilan te padang di baliki bokko lili na targi tikuran dan na padang di tumbang datu na kuku ambay limbo miki ipole ma aturan sangka atas ki maadan dan palelean diong balaran nampak titit wa apa rantean tu tibor motallu nariatam inde inan mangka di dulu tekken nasib beta likurannya inde esungan rantean tu tang tilen laborong na latanay lindo torro melayo lindo sikiro lindo inde to meraputallang atau maakaponan nao tentu anak-anak dadian teme bungsu magiana tentu lalang nang laurun teme ada lasi bayu sinde na ilang tetondo kalong tete mga asang ka alasi podododon sang kalamana ilang tedahinan inde sorongan se bayu sinde na alguram pe matampu utadon pelododo sang kalamana sang ka anak kalambunan nallo anta tarima mana apa iyo motaru si sambu motaran de pala iyo rakana si kadoan tabe
Panggang-panggar itu kalau sih. Oke. Tadi sama saya dulu muridnya Bapak. Iya, naruh ke situ terakhir. Pasangan lang Gustam. Enggak. Chris, iya, naruh ke situ terakhir itu Balandan. Ano ka rin po? Enggak. Masaya na pa rin ba?
Chris, loko pangan. Apa pero ko? Nah, dia bang sendoan. Ayan po na nenek cantik dan kanteng. Oh, so Marcel. Okay, so Marcel deh. Ya, tidak main dasar, tidak main cantik-cantik ya. Oh, nenek Linda ya. Waduh, sendosa. Sarah kok. Senyum, senyum. Mau foto kan ini? Mana? Ada Boyan. Jempol dulu. Oke, Boyan. Senyum, senyum. Oke, senyum-senyum. Senyum, senyum, senyum. Oke, senyum-senyum. Oke, kasih makan tanah satu ini nenek lang nih. Kembali kalau kalani na ito. So, tinipit naman sa papa. Ompit eh. Siapa kamu cerah? Ustaz minit eh, makan eh. Oke, wah. Ako na nenek santik ke. Wah. Iyo, dia na. Mana? Oke, senyum-senyum ya. Dua pada. Senyum, senyum. Senyum-senyum. Senyum. Ini apa pasang kaya damai sama sini. Yan nga, pare ka matuan. Om. Senyum-senyum pada saat di sini. Apa? Putih-putih di sini nah. Guys. Oke, jadi proses makbangan atau menjamu tamu dengan sekapur siri si Bataka Ruko sudah selesai. Nah, sekarang waktunya akan berganti di mana Tomo Pairu atau ibu-ibu PKK akan melayani tamu dengan segelas kawa hangat dan teh panas. Ya, dan juga kue manis. Halo guys. Halo Nenek Aini.
Halo. Halo juga. Nenek Indo bisa kami tuh? Boleh. Nenek Tio. Nenek Tio? Oke, Nenek Tio. Nenek Tio. Oke, cantiknya tante aku ya. Iya, artis na kanan. Boleh kami nonton na Tan Family Picture. Harus apa ya, no? No, ada TikTok ya. Mga service ya. Opo, Peter. Halo Bapak Linggo. Oh, sekarang berganti mama cantik akan memasuki pelataran upacara adat, pelataran Bacita, pemakaman almarhum Nek Indah alias Nek Danggo alias Pominda. Ya, wah luar biasa ini guys. Wah, cantik juga ampunan nenek di depan ini, wah luar biasa. Siapa kan namanya ini ampunan nenek? Cantik. Ya, bolehkah saya masuk di tengah? Oke, ya. Ibu PKK itu Muadati yang luar biasa cantiknya hari ini. Oke, Kenapa ini? Tengah lawai yang ini. Bukan dari Kira. Saya cocok karena masa pertama udah kasih nama Iman. Yang pertama. Oke, jadi itu namanya Indo way up namanya itu diberikan kepada yang tertua, yang paling dihormati dalam rombongan ini, yang dituakan. Dia kan umur 30 mulai. Dan sementara di belakang kopinya tidak bisa kita atas. Sementara di belakang kopinya dituang ke dalam gelas. Nah, ibu-ibu saya tidak bisa ke sana karena ada jurang. Nah, kita pantau dari sini saja. Brian Ari mana nomor HP-nya garis Toraja. Waduh, kantongi lah, coba saya kantongi nomornya.
Oke, sambil menunggu layanan para ibu-ibu PKK kepada tamu, kita akan menoleh ke sana dulu. Wah, rupanya ada sini habis. Ada sementara. Nah, di sana ada dandang yang akan digunakan untuk memasak daging kerbau nanti untuk dimakan bersama seperti itu ya. Oke. Dan kerbaunya juga, daging kerbaunya juga sementara diiris-iris. Oke, Nadus, mana Kadi? Oke, Kadi lagi pergi ke kawin. Kadi itu suka sekali acara kawinan nikahan. Nah. Oke. Sekarang kopi dan teh sudah sementara disajikan kepada para tamu. Ada sebentar lagi akan kopi. Oke, ada pastor dan bapaknya Dery sementara hadir di pelataran kita. Halo, selamat siang pastor. Halo, selamat siang. Oke, ya silakan. Duduk. Halo, bagaimana? Halo. Halo, bosku. Halo, Welcome back. menjaga tidak bisa anak iya. Saya menjaga om tok. Iya. Saya Kudiago. Mati metuan segibennya dalet tapi cakap mama. Ibig ka dalet na parinulungan mati. Iya. Sana yan nabo ko dalet tahu saya ni. Cuman ni dalet na rin na kali. Oke, Ambo hadir nunggu nomor HP-nya. Oke, Ambo. Kita akan tunggu nomor HP-nya cewek, tapi jangan marah kalau yang kita dapat nanti HP-nya nenek-nenek ya. Soalnya biasa HP-nya nomornya cantik tapi orangnya hilang ngomong jaringan. Minum balok. Oke, minum balok dulu. Guys, ya. Minum balok. Oke. Bagaimana di desa Waspada, Yohanis, Ananias Gana. Luar biasa, semakin cantik ini kepala desa ini ya. Mana misalnya Dona? Nah, saya Dona. Oh ini ya. Ona sama rata-rata kau. Oh bendo. Tak mungkin lain dah sama rata-rata nama ya. Lancar tuh skincare le. Nah, yan na lancar skincare. Ternyata semakin tua semakin cantik. Wah ini dulu kan nenek wes semakin tua semakin cantik ke. Halo do. Magar kali itu mendo. Oh. Oh nenek, wah magar taga juga nenek. Apa kabar? Kabar baik. Oke nenek, terima kasih nenek. Nah, kita lanjut. Oke, mau repot kita nanti. Oke, guys. Kita malah satu-satu orang ke janda. Selesai ke janda le. Dia satu orang kamu. Para janda. Dia janda. Boleh di janda. Oke, daripada ini barang antik ya. Wah, ini barang antiknya. Ini barangan. Ya kan pangan pun. Barang antik mahal ini. Dia dah aku celi.
Ende ko rin na para ipo ka ende tu. One day na shopping kaya naman ako lang. Oh. Magidip pagka na siya. Nung barak pa bibi. Kaya kinibig ko. Dai binibeng ko abi. Oh. Apa tu? Ah. Oke, Solo Padang Minangkabau. Minangkabau hadir. Oke, dari Solo. Minangkabau. Ya, juga Solo di sana ya. Kira di Toraja soalnya ada Solo. Sekarang Minangkabau juga ada Solo. Halo, Dok. Woi, apa di Buatum, Dok? Oke. Columbus. Columbus. Kalambus. Ya, Kalambus. Sekarang natong Kalambus mana di Palayte? Iya. Di Palayna minto keluarga. Tahu ito matuta Iya. Lain-lain kapang-kapang karena tengah di tiro-tiro kota. Yo. Ay, ito. Apa kung banda to simpuman na malatula? Iya. Oh, oh, oi. Dari kau kiara kan teh? Hujan kalan. Oi kiana. Gas. Iya, oi bilas. Oh, ibu guru, sudah berarti ibu guru. Sudah kamu? Iya. Oke, salamat bure. Yang itu Bapak Angel Jumai Papua Merauke Kami berada lagi di Tumbang Dagu ini. Ya mantap. Yang timamu itu dari Australia? Oh iya. Oh, memang anunya rekanannya yang almarhum itu. Oke, di Padang musim hujan. Oh, oke, di Padang musim hujan di Padang tuh temo. Oke, terima kasih infonya. Ada yang lain. sama Pulau Tado. Romana siya Nenek Aura, Tondo Batu, Oke, siya Parabi. Nenek Aura, Tondo Batu, Rapu Tete, Ramakan Panabangan, Bukan Sependiran, Nanti Dikendang Suruh, Pertama, Kedua-duanya, Kedua-duanya, Tondo Berusaha, Doa, Oke, Parabi. Bineka Tunggal Ika NKRI walau saya muslim tapi saya senang melihat video dari berbagai adat suku dan budaya di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih saudaraku yang sangat menghargai akan keberagaman tradisi adat dan agama. Ya. Ya, oke. Romana siya Nenek Roy, itu Rapu Tete. Sampaikan salam saya dari Tanah Sunda, Jawa Barat ke warga Toraja. Oke, baik, terima kasih. Si Teruna rombongan keluarga pengusaha, rombongan keluarga pengusaha rangi-rangi, rampung mula rama kambang kelambang bukutan sidoaran, ketembakkan kacir dan penaruh pada penengah, kamanatan menurut 20 tahun dalam
20 kasih. Si Karuna, rombongan nenek Aini, nenek Aini Karwaya. Rampung mula arah makamban pulang barang buku tanah si biadaran tutup matangkan curug. Laut pataruk kata kerana minta malantang nomor 20 talu saya dapat 20 kasih. Rombongan nenek Aini Karwaya. Nenek Aini Karwaya. Ini nombor lo. Rombongan keluarga Pungsambur lagi rombongan keluarga Pungsambur lagi rampo dan patu mali lako pong adel laut pataruk kata gonangan minta malantang nomor 30 selaku 30 napa rombongan nenek Sudi Karwaya rampo mula arah makamban pulang tanah bukitan si pelajaran tutup matang ke suruh laut pataruk kata gonangan minta malantang nomor 20 talu selaku 20 kasera rombongan nenek Natus yang masih rantau mula arah makamban pelanggan bukitan si pelajaran tutup matang ke suruh laut pataruk kata gonangan minta malantang nomor 20 talu selaku 20 kasera rombongan nenek Rugen ragi rantau mula arah makamban pelanggan bukitan si pelajaran tutup matang ke suruh laut pataruk kata gonangan minta malantang nomor 20 talu selaku 20 kasera rombongan Pak Satri matu kepala desa Waspoda rantau minta malantang nomor 30 selaku 30 nampak rombongan Nek Baru balik rantau Patu Mali lagu nenek Elki laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 35 selaku 40 rombongan Nek Alim Makale rampung Patu Mali laku Bapak Adel laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 30 selaku 30 nampak rombongan rampung mula arah makamban kulaban bukitan si biadaran tutup matangkan suruh laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 20 talu selaku 20 kasera si Taruna rombongan Papa Santi Makale rampung Patu Mali laku Papa Kedi laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 10 apa selaku 20 rombongan keluarga Kanuna Bebo The film premiere? Bebo I saw you do your Q&A. Oh yeah. I saw you speak to the crowd. You saw me with the girl. With what? You saw me with you see me with the girl. With all the girls, yeah. Yeah, all the girls. Yeah. Did your wife see you with all the girls? Yeah. Is she okay with that? Laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 20 talu selaku 20 kasera rombongan nenek Aron Tabunan rampung Patu Mali laku Papa Adel laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 30 selaku 30 napa rombongan keluarga Nereski Makula rampung Patu Mali laku Papa Adel laut pataruk katong konangan minta malantang nomor kasera selaku 10 talu rombongan keluarga Nek Bangun Bebo rampung mula arah makamban perambanan bukitan si piadaran tutup matangkan suruh laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 20 talu selaku 20 kasera rombongan Pak Kaplok Rantembao rampung Patu Mali laku Papa Adit laut pataruk katong konangan minta malantang nomor kasera selaku 10 talu rombongan Desi Kalimbuan rampo Patu Mali laku Nenek Muen laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 2 selaku nomor talu rombongan Nenek Joyce Tiangka Aero rampo Patu Mali laku Papa Adit laut pataruk katong konangan minta malantang nomor kasira selaku 10 talu rombongan Desi Kalimbuan rampo Patu Mali laku Papa Kristan laut pataruk katong konangan minta malantang nomor 2
patua selako nomor talu. Rombongan nane Kilian Palopo rampung mula rara makamban umpulamana buku tang si piaderan tu maatangkan suruh lau pataru katongkoran namin tamalantang nomor 20 talu selako 20 kasera. Rombongan na overdate maatu Papa Richard Owondula Luhut Timur rampung mula rara makamban umpulamana buku tang si piaderan tu maatangkan suruh lau pataru katongkoran namin tamalantang nomor 20 talu selako 20 kasera. Rombongan na Mama Lisa Makula Karasik rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang kasera selako 10 talu. Rombongan na Neonal Makula Karasik rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Rombongan na Papa Kalista Biak Papua rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Si taruna rombongan na Papa Angel Papua Merauke rampo mempatumali laku Papa Pino lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor 35 selako 40. Rombongan na Arsip Boko rampo mempatumali laku Papa Adel lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor 30 selako 30 napa. Rombongan na Papa Rapa Marante Labo rampo mula rara makamban umpulamban buku tang si piaderan tu maatangkan suruh lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor 20 talu selako 20 kasera. Rombongan Pak Ebit Jatun rampo mempatumali laku Papa Adin dan pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Si taruna rombongan nane Aron Tabunan rampo mula rara makamban umpulamban buku tang si piaderan tuntung mangtangkan suruh dan pataru katongkonan namen tamalantang nomor 20 talu selako 20 kasera. Rombongan nane Aron Tabunan rampo mempatumari laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Si taruna rombongan na Papa Maya Merauke rampo mempatumari laku Papa Kini lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor 10 selako 20. Si taruna rombongan na Matius Soli Tandipau Jakarta rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Rombongan Mama Depi Liatung Bone rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Rombongan na Maklimsi Palu rampo mempatumali laku Pong Adel lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor 30 selako 30 napa. Rombongan na Mama Tato Bone rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Rombongan na Nenek Ria Bone rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Rombongan na Papa Sopian Yatun rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Rombongan na Neala Tabunan rampo mempatumali laku Papa Injes lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor 35 selako 40. Rombongan Nek Anto Tamunan rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Rombongan Franskala Timika rampo mempatumali laku Papa Adin lau pataru katongkonan namen tamalantang nomor kasera selako 10 talu. Si taruna rombongan Arin Ya, terlalu absurd. Rombongan
Lautapalo kategorian penantang nomor 1 Persela ke 20. Pulau berapa? Ba để to, bỏ to được của mày to. Batu pemerasan. Dari Tolo Lendo. Tantang sama dari dulu Pak Nasibun ketemu kan yang terbunuh kemarin kita sudah yang benar-benar itu Apa kayak ini? Oke guys. Oke guys. Oke, apa itu guys? Loyang guys. Loyang guys. Oke. Pokoknya loyang. Oke, barang itu loyang. Ali itu loyang. Daripada Bikra Kaleda. Halo guys. Oke. Jadi kopi guys. Kopi guys. Jadi kopi deh. Oke guys, ayo dulu guys. Apa guys? Oke. Siang Bapak Apiani untuk